Ka menteri ka tanat ka kuat ka khya ka jala ka kong amperin lingdo ka laong baka kemi ha ka por baka kha khulung ka hap ban pej miet ban ken oi ki khun ban sa ban ai buny bat ka de ka kam ka badawa bomlong satya ban e dale leru hendai ha ka juga por ka laong bala da donlem ki kpa ki bayarap ya ka lok ban ken oi khun kham tam ha ka por men miet kan long ka kam ka ba kraw shisha bat kum ya kita ki kpa de ban ai khusnam ru ya ka ni ka lakran ha ka jing palat ya ka World Breastfeeding Week araja apusaw ni kata yo ai buny ha ka perthei ka bala penlong ka District Health Society ka National Health Mission East Khasi Hills hapomlum PHC menta ka shitarik nailar araja apusaw kalaong baka kami ga day banlong ka bakot ka bakya kanang bakan la ban ay bam tikna ki khun kalaong balada don manu bapen bakla ban ay buny ki khun kidi ban pentip siya ka sorkar mardor kalaong babaro kilong kami ki bayo khun ki don ka hok ban yo shuti hendu banai hadin balak ha khunlung kalaong bagi jaka sumar ka sorkar ki don kam bandan ka jaka bu udut omtang ka jaka bu snam shwaya kani UMLA ka than ubadiru unong yalam kaliang persya uba roni veding do ulaong baka kami ka don kam ban penbiang ki khun nadu baka pun hakpo kanang baki khun ki bakha kinlong ki bakot ki bakya Mo nakatajuan pangangha ya kami kekubor syaparo kibadang kunrit bat kibadang sudah biok kulung haka jenang kabehi kejune ngakwa pangan ya samlem ya kejing syam na jonga kum kami jonga kami jela akapor pangan kai di kun jonga kibangayo ka freedom Kuni bahe jonga kabot wi juli di tang shiklo aspakram. Kun baha jonga di kabot wi tang shiklo sauspakram. Pat nadon haka kajimpang makrau haka pot pangrap kai kini kun alur ki he jonga. Na aimu shibon ye itu kikni. Ki baha prem kapor mangamla pangan yarap ye kun ki bangaka nagarau jong ka complicated delivery. Kikni hospital bakai ki kun ki island kendit kabu kami ka joki bang being begini ki kun ki jonga kam tam lele ha ka pot begitu na incubator hadu jang live ka jingin jong ka jing sang jong ka jingin ka joki kani gede ka jing koridor jong kabu jong ka kami ban ha ki jela syakari India bro kam tam nilai haka risatla kepercayaan borok ini kidon yang kata breast milk bank kejaga haka bal kikmi ki bapahu ya kabu ki contribute lagi ki island bantu empat ya pun kita dipun kita ki balik sedang yo yang kebu na kikmi ki banyak kapol lang na kapol pengayo pun Apa yang menjawabkan penhek pensan ini ikut bicara aku kita orang naik bicara di makam dan bok ikut diberi ke situation kapal kedua kam dalam challenging kecil macam ni rela kenal hak puan nak kai kita di makam kedua tetapi dari kecil koridor jauh kebu jauh ke bumi ngakuakan air kubur separuh kilometer Boro sika tu mi jumlin wanbud ning bak niarap ye ki pharmaceutical companies iba snai ki bang iba pen iba package ka promise ye ni kemi jong kalau tu kerja bala ka ki pamu sedalan kunjung ki ta di ya kana milk ka so ki ta kata packaging Jom kata promise kalau so great kami reject no yang kata original value jom kedul ke kami nak kami penyarap bagi kun bagi bagi sana kerukong kami kerobian tingkat kejimbut reneng kejumi kejini be kejumi kapan poin ni ba ni baklapat ha babon kilian ha kapenge sa kikun kiti on ikun ha kajilong emeli juma katas na
asin ngalajok ya ke election Emily juga Rengam juga menurut snow ba iklung iklan no nakadal balang aibang ba impak no ba impak lang empat sakut no cuk no enteng dikun bakla ketok aibang tang namar bangi kuat bambuk dunia kikon jungi kilong susceptible to all diseases banyak kerana yang kecilnya ladadang kena kecil penbakla yang kahok kecompi ban ai punya kikon pentit ini but alongside the safe mother scheme they want to provide root response nak kedentar ki mothers ki balik se kim lah ya ka livelihood engagement ke joki Kapag masuk pakwai kaya dengan bakong santang, panasong kemen baka pomlo PhD kalau syurga ini panah kerpat kibar kai benar pernah di Asia di Anganwadi waka weekly panrak ini ke cingtip kapokio lagi doktor lagi dietitian panpan soto ya kilo kumi jenis salah kendok bakong santang kata mengi iwei dinilong kita kinong rak kubur dilakukan hari kebangyong ki ambassadors panet cekilong kami nama kembalaong tanggung kiba patsutu mai kecil korpor jauh dari kami dengan semua benda nabi kelaiwan katne pada katne dia cekilong kita matrai kini ke program keselam berjauh ada kesyukur nota kami foka hall juga St. Thomas Church dengan matrai kini program kejingwan minister ke Sabina dengan semua tahun ini silam iwei nanti idon pemerintah bakram bampet bami ai bampet kia ya kerja beliau juni teng penasab mampu sor juni ni ko cakap juni la syuril tanki ambulans sekolah botan bapak dan tingginya penggunaan kia ambulans kinya bampet nompan dari bampet bagi beliau dalam hayek ipat kia itre kita ipuli tuti ila ikam bopet mau dengan sotan kita ini dan syukur dari cerdas bermurau juni yang terakhir naik cingkran ke bakang sontenar dengan sudah berkat lebih menangku membeli ada dokumen pala bandara ketu ba natarai di dokter nampak pulung nampak distrik group kira masuk mengam dikia bah terima takipang yaki mulai dikia tanda kira dulu kisi dikia ini kira pakistan malah keterangan tu serta kamla bana cek isno kita di dokter kena mempoiler di nurse biasa nangkam cingit dari langsung berkai hamne ke kamran tang dokter jam Asia CDPO ban ke kamran cuk wei ni nan suai nak saya di kendia kata mencari portan kendia nak mau nilai cepo nilai nak kena program besar ni pun cepo Philippines try kita Philippines ketika ri ke pakai hajar teli dolar nom Pak mamar ba itu di NGO dia snok tilang ba kasorka ba the Philippines ketika wayang diri ke bola jumbor ba ketika HIV/AIDS rekila laban pendura dengan keliaki kumno ile ketika kasorka kini ki NGO diterima di kerjanya kasorka dan poisha tu dolar nom dikispa dia jarteli di bateng teng diberi bintang tang kispa mot tapi jarmot dilolong di bejok pada la ban dia dia kata kejumpa HIV/AIDS dan ba pemerintah awareness program untuk tak haduk ba the Philippines pada negeri Pulau dengan semua masuk ai luk saya pi ba communication kia ibenta berjuni ban baik ban poisi di ba ni nio kejat beliau Jadi beliau buat kia, mengajar beliau kebahagiaan negara masyarakat. Jadi beliau pang pak fai. Melakukan di dokter mata, kan kita kirim sana, kan kita kulit putih, kan kita terik kita, kan kita yang video faktor di besar. Dengan penjong suka penting, sasi sih suka mengancam, nampak baju semua, jangan membeli juga.